Session extended the congratulations of the big players were the Wandra in Burom district. Haiwa the yacht champion the men's singles, doubles, mixed doubles. Hawkam jo la gitu dua point final di runners up. Hawa nyatuli di champion santali di runners up man ke Burom ku kro do ata kai district of Igom jo emu aktif menu pagi ni sedang berdebat. Andai jika sistem yang pi kami players, pada Burom pi ya ke district kami jo la association, ibor MSM pi ibor nang yo nang kret sekebat hebo kuso ya ka game yang kebat untuk district yang ini. Ngai sekarang mau pi nang lek sistem pi nang la sekemat. Kickbox kerja pi hari ni gua la pi ke national level le. Wah nang lek pi wah belakang nang atur pi nang pi kita siapa talent. Wah, iwan putih.